Akatuai anak bayi nentu yang susah. Tapi mana beratnya susah dia. Iya. Ini aja kan kesayang beratnya aku. Nah kan ikat dia baji dia nak kesayang beratnya. Karena ngapi ya. Nah kan tidak ada pandra. Kat te kodong anak bene ya, ngomong may pandra. Ko na pandra apa kasiring kana keman raki sih. Nang ada pandra kinasiring, ang manraki lagi nasiring tolong. Tanjaan naman. Nagalay mga nagkikat kan ko amang namin. Pasuno. Kasi buratnya na jadi kawin na nat kasi bayin eh kat tinay pandra na nat ko na tanjaan. Nagpay na pandra di ang manraki sih. Ano salbak mo siring asin din. Pokoknya bayi berat dijaga iya, toh. Cuma kan ya karena tutur ya Allah karena pun anak bayi ini rapangi bayau jongkok di cepatan dulu. Kamu lomin matung, ini bawa. Sedikit dulu matung, repeat ini ya. Nah pun bayau, nah cepatan, nah matung, repeat na mau memungan. Tak balik minyak tina ya rapungan, darah nih apa ya? Itu nak kinanya karena tutua rio lo wale rio tu napasang tutua ya meri anak tololo na anakku tololo kau mintu para lakken natinku papasang tutua na meri anak tololo na kau mintu na para lakken natinku batuang kana pun kau baji na baji tong lalang natinku pun kau gak kapan rakan na pan rakyatinku yolon Dari teres kita toto aja pasangnya marina tolo na kau anakku tololo ate aku kamai jambu timbur biring ada. Jo, ka jambu timbur biring ada sisa kanu kupan labian tu di mana. Si kuntu tahu malon ni berisik ngasin to amago. Tino mago. Talole lagi dah lain jadi dengan ya. Lolo ijipi. Sisa kapuna jambu na timbur biring ada. Makanya penenet tolol atau kesambulan menor dia bangian anjingin jadi birikek kasi kamu jero jambut timbur biring alang apa nih boy nyamai mau jero birikek kasi kesambulan dari bangian nenek pahingan idin nih nih jama-jama antan kamu ya guys kamu nak antan sempat dia apa sih dolo to kaya maja anak tolol naya anakku tolol aku kamay gangang balante na si kuntu tahu Cina, nu saling ngasih nyoba. Pernah tahu lo dicoba kayak lele. Ante kan. Ngambalan. Jadi kate korongan yang dapay alak di panyo ba man. Apa niya masinte mo ilagay kalen. Tololo. Ang maray na toto ay kade anak ko ka tololo ate ko balaki si pa na jangan ganaya si kuntu kuno na jangan laki anu mangyayasi te ako ka tololo kakam-kakam ni gicini monturut dapur batung jempung monturut dapur na pinawang oto Honda Jazz ang jempung Honda Jazz na pinawang Fortuner batu Fortuner na pinawang oto dapur oto mungumani din na pinawang ang ngawal ni dengan gana na lumo-lumo ka manikubro. Ya kan? Pagkasun tutuan na rin. Makanya hindi pagi ito sa idol ka mga main na rin. Pati na nagigis niya sisaan na rin akhir. Allah ta'ala mo nagibawang-bawang ang biyan ka. Kamu nakan kalin tapos dinig-kinigi ka mo niya main na rutin mo na tuto kaya gamay hati-hati ki. Kasi hindi ka nakamanakan tagilan tama rin naraga mo nagkakasalang. Kali kitoy purinan. Hindi mo ni ka natutuan na purinan. Lalagi na nitawa. Palagi ko natutuan na namin. Hati-hati. Jamaah. Ako kau tololo ka may panajuku. Ako na panajuku pasangan namin. Kasamela ang tama samela singan sapay. Kanjilo ganto kanjilo singan sakit. Sampay. Pandrano. Ya kan? Jamaah. Oh jangan. Mingka pun niya ada turungkan dari bangia. Kupay katong. Toh. Kalau turun ka mau asal tahu megalain no turun kalau diri mau jadi pemimpin paling tidak lah diri tahu mau pemimpin rumah tangga lah jadi daim mau kerjain no pun banyak duit dari nikah kok iya tak aku lihat mana salah menen dari bapak kau na dari punak kali rum kamu tahu salah saudara tahu memang
Kan erot mama erot tamela ni gau apila-pila jalan to magijari pamimping apa na may kunin na jama to tuwata na ni Gini ibali-bali to mami may jama lang ngasing ito pati yang dalit ta na benenta. Betul tidak? May ko bali-bali. Ikaw kala to rum ko mo na natin si gali ko sa dasada gaya ano ginupore. Ilalan sila na botol. Lupa ko baju kita na puno painting mo kami nyararan na jangan. At basta to, pinalulog na kamawaming ka na enggak datang dyan. Tanya kamatuon nyo ko, tau galang-galang. Gayaan nyo ginukuray no tau rung kamo. Na mo na parang lululo ka na gaya-gaya pura tau na tau rung kamo ito, mag-iasip-asipap pamimping. Bagtuang ka na apat kul ni jama to, may ka tau rung kamo itami, watuntan nila tungat-tungat ito tuwat. Salah rutun uca, di nak baju baru, baju apa tuh tuang minggit kulit patuangi, ya kan ngusip bedo, betul. Tahu rung kamu kau dah ilahi lalu bapak tuh tujuh komen putih HP ini, bapak masih senyum mai tujuh kau tim berwarap pangong montor, sekali dah busuk bensin, tena datang, tena nupus munceng, mana biar salah lantoban mularian. Pailabe na sa mo na to mga sadya na gusto yan barumbong tenak tuligang man yan dito rin kamakonto iya kan pinajaran kita ano na mapapano na ginigito jakonto nenak kukulim pak bene yang kamen tena sang ninyo muling ka enak kini ka lupaya enak kini orang batong kani ng tomit bayi napakambay dyan to si pa ano ito tuwa ano mari pikiran puna kaya nagubak bene siri-siri nagubak bene pakasiri ate kamagini tari tananya ng balangao ng pakasiri alalala anak tanto may tanaya ni balungan may tanaya ng beripak punto walang pala maja ng pakasiri jadi oh jama maka butarung ka puna panim ito may turungan di sana-sana at kulo dito may burgaw lang di yes tama-tama to mo mabat to siya jama-jama to kayo ko nang bilang mata no burgaw lang kira kasi lang mata bilang mata burgaw ko sa kasi lang mata ila tao to ano lang tao mata na ikaw hindi tarung ka magin dito apalagi mo natulaw lang lang niya kan saan tutuwa mo amron dali ka magkakatinag mga gutulolo iya kan bagit ito dapat sini mga tulolo ka may tanda na tulolo palsu ini nagugboy natin na to nagtarik kalak mo yung daligago na tulolo ay yung nagtulolo matawan ni kato mo kamay duduwat kuno ko sumay nga natin apa-apa may to ko may kinigiman mo nalay mo asar at kaluwang ka na pa na dyan amamak ko Pila-pila to mo ka jari maamak kalapiri may dunia pasuraway ko ini. Napun ni pasuraw ko na nitanga ko rat tila jari benen na mo taw na. Patong ka na sa dia to mo ko la prutus. Sa dia mo ka la patalan di. Sa dia to mo ko la bet lang panganrea. Makanya sebelum dan nyonak na taw nulay bet lang panganrean. Alat iya ko ro bet lang panganrean na ma. Ya kan? Wala gare ma. Sebelum nubet lang panganrean na ma na tawan di. Bilang mami panganran ng mak, kapun na panganran na yung mak nubit lang nasalah-salah, tira dyan ako, kamak nubiman. Kapun na mak na to, nubit lang ang panganran na nasalah-salah, nagandyan balis ko. Diyan, at kilajaran mo mga maripaluwa, kilajaran mo mga dawa-dawa, may nubit-nubit sigangan at ingat, tilikang, nyurot-nyurot mayapa. Ang mak mo na ang palatihan niya sa bapak, panyurot-nyurot kang apa-apa, sa balon, panyurot-nyurot kang mak na tawa. Ang masuk ako nang cara dentang ko rin paluan di namo kung may maran ni ang mintuan ko dende ikaw mintu manantuan dalan na matuan nalusan na to hibat ka jari mintu mo na nga to matuan manantuan dalan mintuan dalan ay hindi mo na nga apa tanah kan matuan disuruh bisa pangandrian disuruh kau parit-parit tamu nubone tawa juga kayu pari tanah bun matawa
kamu nama jamaah kateno nuero latihan. Teno nunap silanya. Elele, kamu na apa pagutulolon, nagpilang eri. Toh, ano pa yung punanubanto totoano? Bagian dari ibadah. Inaanak raja na bantu totoano, kung isuru ka kundi. Tao di nga, tanan na totoano. Kanina karen pantarangan ng latala, katotoano ito nga rin. Iyan nyo po naman na panganrean ng manungasing ang bisay. Ito, panabasa lima na po na may basali mga langan. Ila. Ana po, kira-kira kau po nagapakon mo kung member na pasibunto lang latala matuang kuro-kuro. Kuro-kuro. Mintukot, tunatawar na po na ito. Kuro-kuro. Punang mata niya ba marumorogin niya pulo niya kang mata niya. Punang mak na taon tiyan lagi abang marumorogin kau ay lumor kasi yan. Iya, anak-anak niya tiang mata di matuhan ko kasi nak marumorogin ikaw man tontolo. Dari ulah dia mintu lari bara matuhan nanti ko matuhan na salah mintu apa resa. Itu aja. Masa baju ko paruto anak kau di ko matuhan. Ya pun nanya belum bilang kata itu salah apa pide kok ngana mama sing tinro. Kadang tuh matuhan. Ya kan, jamaah. Makanya pun tulolo kon dito sadar mo tulolo te mo luar dulu kecanda kamu nyemang. Mana begini jam mana. Pelajaran ini memohon dari mama supaya kau nanti punya suami kau bisa beribadah karena punya suami itu juga bagian daripada jalan masuk surga. Masuk surga enggak kasih makanan jiji banget dari menjor di kabaya Allahu Akbar ni kan orang surga. Bukan cuma itu. Kasini kana rumah lang kisen namba dengan Allahumma lakasuntu nungale ko makupuasa nungana buluwang tamu suruh. Bukan cuma itu. Kamana numi singganang untuk berat na numo ko membaran di orang suruh. Baran nungana sambayan di ibadah. Apa lu naik kanre ibadah. Anu misi gagang ibadah. Nyanggar juku ibadah. Cuci baju suami ibadah. Piji-piji suami ibadah. Nganu juga ibadah. Maaf pakinta anu. Kasama pa yung kanang ngano nga. Pakinta eh. Sa gimana nyo? Yan mana tumat latih-latihan jadi riam ang kanang cara palugangan. Ulang surugan. Bayangkan itu kalau kita mampu melakukan yang terbaik nanti kalau sudah punya keluarga sendiri. Dik juga deh. Pakko puna ni ambil ni yang puna pakulu paru sebenarnya nusa gambaji. Sana upah karena kalau kau sudah masuk bagian daripada istri yang soleha, maka dari kemudian istri soleha disuruh memilih pintu surga yang dia inginkan. Tanda bulu jannah bisalam. Di kanto nak puna kontama ikan istri soleha kau puna satu tu mana palu aku puna doi lincah. Ay di puna doi mana kayak mana cak puna pun tulis. Napa pare ganggang ngan omping ngapat na sempat natin na pare.